much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For Muntim, Mala Show, and Moneme Ekasa. Many about many of them. Would say me how beer a woe soa, a would be nam onoma, would the Achinchia also. We are Opea, and I said 5 blood and a how, and I said there be a stroke and a how, and I bear my wire and one passo, and I there be Nipa Upe visa, one anti our own visa, and I will be open crater. Why are one young crater? And I said the Italian now. But what is your family number? Ewo habaya every year juma. Ajuma bia me ya ma obia wo ho habaya ebe yi na de aka ho aya bia ma ama bibia atutu ya ma. Ama hawa eda wo so no afiri wo so. Na wo so anya wo fa odi. Nti be bia wo bia no. But what is your family number na frame me. Wo frame me a wo so ebe da no siri. Food and transport for Omaya and Shushimo Ahu Juma Paye. Into your mamma to me crata, young fan year Juma, and Bua, we are Sifa Nabe Piata. I'll be a dozen million. But body say, oh, friend, oh, how to be tried. Therefore, I'm going to say, Mal. Theophilus Anani. So open the best media school in Ghana there, and you Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a church for a man quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location or a coffee bag junction. For number ne boisson, no one casa fre, no more beyond that one, no more being a frama, one casa fre, a better. Papa, Ediba to my GH, so you did she will be said, and I'm one named the dada, and some of the growing would decapa, and somewhere so soon, cheap growing at as a wow, and we answer one to bet him in them. Now, with me a chowaje at your phone, and a mummy banana, I'm a user, Madame Jammy, a babasum, a senator, oh my Ghana, I did be a sorry, and yes, and get done the way air shake or and then some papa, a cuckoo from Poancasa. Now, dear American won't ask them. Yeah, former IGP, yeah, David Asante Pietu, what they, yeah, Netu TV, the sit show host, yeah, Miabema Justice Kukwanan, Eko Piemo, our court, our and Semi Awakaka, Ediafan one, or Susu said, no club back who say, any matters what now, and if you can say so to send the two Ekeka fan. Now, court gets no, it was a for a codum bebe, so be they see a plan, quite said Judge Penia. What ya seven so allegedly send an seminal air by reporter in Saka Free Court one ran not to say. Judge no crampo, to say, be so no, I quite said it, and some walker, Eddie, a favor, yet me a bema, Kuku, and none in Yamuno, a lawyer, will representing, yeah, papa, former IGP, David Asante Pietu, or known as according to him, some no, they are better just say, and can know a percent, can send a court case no air qua. Yenya Justice Kukwana, one person will back court to an ampono, a man a lawyer said defense, be a banner, a bebwana, some yet made in the center. You need them, Raquans, you didn't know. It's then go file a sentence on default. I can't natural say, yeah, ma, a year judgment no, sell all who knew on ye, and your much say, your mouth, your mouth notice, your child say, assembly say about Alpha, one, a cost of quantity, one, I would person woman, say, open say. When be a son of Senna judge and pay one for a summoner and fentanyl, and according to a year and some about until lawyer non cooperate say, and judge Penia what a seminal so a war a year High Court General Rejection 8, a year Justice a Cobaden in Quebec siege na year at their fast some no sequel and one as one you are so judge no come in tia what say. Lawyer in one yabutre as one yabutrop and tempted to only for no modeliana. It is one year but try. What bedding 8 million case no estimating so inculum. Same way, judge ni according to allegations and our reports no catch a lawyer in another as say, hey, also, you near them, Justice Kukwan and Poyawana. A crime wine pa any a Kukwana. One will be a Nasama.
see nya twen woman twen at say nim say mra kwan so obi any asem ne friend court no ma yetimi ma sentence na judge yitimi kasa asem ne before sa ensem ne bebie mu akomu adomo suko ne yape won asem aka sa so ana ebie mu so no ye nuanom a womo ewo minority anampoka no mo led by the Haruna Idrisuka Cosmetre NDC members of parliament no womo nua baako a wogina ede ema bia east what the better just said say ban the say members of parliament womo ma fa no so womo holidays bronya yi ayebedie say shiro mo krampo say womo de betena parliament they are drafting a new budget a ho to womo beboa Ghana fo a womo be yesa say de kakọ ne de womu sro kama Ghana fo mo yem egun ejemu edema Ghana fo say areho kase de ani a ho kire no ohia de bi ba be so Ghana fo pa nti womo be so mo kire Ghana fo so womo do ye a tra say womo bronya krampo no womo de beto nchen they are drafting new budget the ama Ghana na no ye be ready apemu asabaka na say dwumade se na munim no live show etu wo so akonya se beche wadwen they afa ensem a ye be di won enkomo true ye live chat no emo sa so na biem so no betimi a share dem obi biara obe share dem no so aba on board na nkobode no ekoso no so etimi a join in the conversation say ni echi no efa ye man wonti wuti o man mu na opese mbode a kai say wo so wuti mu bi enti ebo a ebeka wonti say ye pese bebo ni nti no bia efa no ho enjimu ebie na ene mabedwani amene no ebe ye dwumadie yi ana me be di nkomo fa nsem ya abai ya ka say ye nua be ma ye papa ye wo fa ya bibia ye malam fari a wo kasa edima mbibia manyoko no ewo Okaiko Central bo me ma na kwa basho nkom bra dwumadie no eso malam ye ba me ma kwa bo malam bia boko malam ma fa me de ogo ase unansi kwa so ko bebi wo ko bebi wo bebi what o dress ne crack debi mi fia me ko fia ansa nti we ya hanko ade fia me ko fi ansa na ma ko dress ko bebi I see why come de na malam bebi ada Roma o say me say bebi ada Roma ala bebi ata te chenta me say bebi ada Roma ntina ma efe sa omo dress mu won me chiri me kan MPP party na da Roma say bibi na wo Ghana and wo hwe Ghana ntina ma me mo na wo so ntina ma me ho efe okay ti ase de bi wo wa odi kan de manyankopon ana wo de di aka no e ama MPP party no Matias kotoko ma de wo ya ne aka wa se me dan say so no beche me no beche abro so malam me sa so ma wakwa babiem na malam na be say yen ka asem no straight but ye ba ko hwe video na ba se na yaka say ye nua be ma koku anan asem a wo kan ye ne de akopie mu e wo court a ye papa former IGP Owura David Asante Apietu and say enam so ama na akopie mu e wo court sa na wo kasafa say amrobesi omumum so Ghana ha te say amrobi ko so na ye say nua na Nigeria former apie mu intem na to mo ya hardened criminals to mo bo Ghana for no ese ye man peni ye police 42 no mo hwehwe han mo nka hwe fa wo ene so no gina so de nsemi betu just say IGP former IGP David Asante Apietu or you very aware wo nim nkofo pa wo mo hwehwe na wa say that kana to wesa so nim say a police phone bi no penifo ni bi di da payroll so akrofo ni payroll so a wo mo kobo kro no ba de wo nya fimu bia no wo mo twa bi di mo nti mo also akama no atum dia phone na ta allegations we enke very high power was a there police for so fast statement bra enti say no mu na aba wie say agope kokota judge penin to abeka asema for ba ansana krampo ni mayen ko hwe video no emra so ne akoja tin nsam no so ebusa for yen ko hwe koku anan nsam a wo kan ya ne akopie mu e wo court no emra sesia ebusa for na say nua be ma koku anan ensam a wokokan ya sesia yi nanu yi nika wakopie mu wo court wo no ene se dia be so na court wo krampo no asam ne ba ya ye 7 no Sermons no be see sabre asem no ye di wo court lawyer for di wa kona bania no wonu amu de wonfa ne 9C court wo ye asem no si akwapo na akwa tse de woni wo mpo etu o mo force ya de nsem no to graphic mu pen ne kira kwa wona dwuma mu e de letter go 7 no so e fa won akwanya ko pe lawyers for me ni defendant no krampo no mo lawyers for no krampo no wo mo te say any other day da ba kute no ma ko da ba kute no mo enko te no na
enam so much say lawyer original Eddie Ama former IGP Owura David Asante Pietu and the beto dry lawyer Samidako evoka say kienye no sentence by default ama judge penye pa shed na nim ahwe lawyer nim say wo sha onya abotre onim go for no model na malam ante de be ko chat ni nsem de beto dwakra no ye hwe ensema kokko na eka ye awobo IGPD ewo mu bonding fu eka nsem fa no science no wo hwe won say enya no kre no ka ne sa eye yo mame me da se na de di kan se na be tika kasa no ma menna Ghana for omo tie yen no mo hwe yen no be di kan da mo se ma wie no ye ma beni na na kufu ado ono na be de akiri Alhaji Mahmoud Bawumia nyame hire obi bi omo obi a no nyame emfa omo to na omo timi ye dwuma ma Ghana amen yo yen ko ni me odim ewia se ewe there's no way say ubehu say ejabi ehuri bebi a wusie enter chiri Jamaica. There's no smoke without fire. That's right. And then American. And Sansi a country into the American. Except me potom so smoke be auntie say. Ne fa baby no. Kokwana no. Ne fa baby o, ne kasa baby no. On to be kasa, on to be megina ho kasa keke. Kokwana na. Kokwana na me minim no. On to be betina na tu afidie kese so. Enka bibi sa keke. Onim di oka. No nim di oka. Onim di oka. Sir, enti ne ma o ke kasa asem we. Sir, Yeah. hey. Ah. Na. Ye ta me kasa no. He? O hwa. Abitu tam amoro beso no. Se de no mo ko high no. Eni den sesei. IGP wa bai. Akrofo no. Who difference is say? Different. Maybe said you now grow for is it akoda ba wo Ghana. Na o hwe the current IGP a wo so. Meeting. Na o hwe said the Roberts no e ko ba na o hwe who difference is say? Different. Gab no so. Ebi wom. Gab no so. Okay. IGP die no kre oba so obi di. Akotene amagana. Ti bebi wo bia no na mi hira no. Nyame mbo ne ho ban na ontimi mu Ghana sana na Akufo-Addo ne Bawumia na omo pese omo achieve Sir, nti meda nyame ase se IGP we oye na dwuma yi asema wa bisa yi ha ela men san ti bi megina ha enka se dole se de koku ana aka no ese men me gitum se e ampa kokwana odu baby so wo ye nipa nipa ne tibi twantro nipa so no ka se nipa so a ne tibi ka sama e de but it's good se kokwana no pia onya bold pia bote be kai entina mra wo ho former IGP eya Pietu ono so enam se onim mra a wonim bebi a ye congregation bi to so a bebi e di fani so de ko anamebo no kren ye di asem no bet kasana judge ni kaye no o se Pietu lawyers ni ka se case na ye ko ye no edu bebi no nka that's right. Shall you judge now to a chasm no so? And some me tie free one no so wakano. My dream will dream it. Gentia. Say or case. And to say, okay, now onim a friend say appear to lawyers, no, a case you more some. Ukasi judge ne ka say Pietu lawyers ni enim diomuni nenya o kasa sem na se judge ne kasa sem na no kre me ameti we mi fa baby no me hye nim mmra mu sa na o hwe me common sense a me ni kasa na to me
me a meti we judge no wanye fair to me the enta make asa no na che say emra no etimi favor obi na etimi favor obi a o na mega me tie o pam Ghana mra ese obi di su pe ni di su se de se o hwe se de na na kufo do wa hye emra no se de wa ma amra no edi so edi mu na ese a judges for our Ghana we dey mesramo mun sorry na issue bia beba bia no mun kina so di ne se de se ewo mu se je court enya no crane terms ye de kasa be ye de mra ene ye djuma court enya no crane who case now the court no want to be present case want to be package case ni ya one shot wo de wasemo wo no no kure one shot no go difo enti obi a oti ekire na wo no on sheda ni mbra no de obeka ne say papa yi pa ya sisi no na emu enye ajaje na if the package na want to be package case no tin went me anka wasem sin want to be anka asem no one fa but dem na so wasem so so meeting still the young somebody judge na not say agonya no so no still madwumi ye me na adwumi ye na ne nsema o kan okay na malam we dey ma me ko so mbisa o say justice Kokuana wogidi pa say onimi asoma na wo kan eti no betina man say fide so no wo kan bold sa adenti ene ba say yesu dia say onimi say asona wo kan onimi de wogina so a wo de ka wo evidence a wo de ka na nipa ne say okay be try me evidence ko a wo a wo nko court yesu umma o lawyer for ba ummedi ase emfa wo na wo so aka ba obi din well menim da ya de Samos no koba no ena mi hwe da nim say Samos no akodi ni nsem ana say akodi ni nsem ya me ti we bia na Samos no akodi ni nsem abepie mu officer ebetima ma say na say ebepie mu office ha studio ya etimu say Samos ba na de bebrel na say nipa na o receive ade no waje ade na to ho a no anka hwe ankyerɛ wa wo nim say o video akɔ baby na say dia almost posti on newspapers mun say dia ma paper aye wadwuma wo ye journalist ma hwe sa paper no kro no me say me say ebi ana gugu na wa hwe sa paper kro no sa wa hwe you want to news mun say ya file you against him aye station man na aboso a wono da bia o sorry a o na 2 mu fa ko to na 2 page so say Mr. Kokuana ya chese ya de wa kokko to say ana mo peno baby ene o pese wasumdwe e wasumdwe a baby a woda baby a wo yedwuma emma ya na hante wo ho emma wiase fo no eye ade menu mo tama Kokuana ne de badwuma o de beka o packing the car was ya na benefit ya ma yeah they show some when they show some untimi kan ya the show some na o fa benefit bet me da 2 from we di ma enti oba de o behu se o action na o beto se wo ye no no report na o de ko yeah report na o de ko okay enti me de saka sa we de lokre emre bi na am robbers o se Kokuana obubo ni o obubo top ram was you for no bidding na say dey untimi wo ekire bia ya haya no obubo no okay hey ana wo gidie se edu de tia Kokuana wo be produce police bidin for na o mudi da payroll so ayi pure kan o true because Kokuana na mi ni mo no bijini di o bijini di eti adenti ena ujini di ansa na wote unim se woka nekure na nekure yesi be prove so asem de wontimi nka se mint na entra nka se mala fa wo your kronfo now me make you
so on court send the jet and last one uncle say me almost come papers in the 80 but Kokuana yen pebia you inviting or court or Becca's won't go I didn't won't go Kokuana maybe our channel only brown only papa sir oh body did say justice Kokuana ye bobby did justice no a patch say two on your judge in on any judge yourself ye body near the justice car more that's anything I say oh patent that's right into Kokuana now what you home until what the care oh body you know here oh boy even a kuana Nigeria's funny air oh Martin or some ball police post will be a yes police headquarters the Migoda estate yes was it say cruise there Omo go see when you mere allegation because some there so we say Kokuana na minim no ntime so ne be twantro keke e tell it say produce evidence now na me ya no so obe eso do baby a mo me yendi nsam se de fata Kokuana eso okokot sir eso okokot hello all this since July you see mra no so Kokuana mra so Kokuana no dey besrew me senior ne o mra no so se court apewa so rekọ hese de na no yai me ne onyina na yesi court MPB ache no na onko odi akona ba na me ne onyina ni ye ka ho nsem besrew se ene Kokuana wo na court hwewa so rekọ na go ka che court so ampa ma receive letter abode bae minie ye ni asam ne ngo eni na ba ne no ye hwe obi a embra no ebebo no se wo na mbra ni ebo wa na che se wo twantro a che Ghana embra ni wuni but me a meti we gidi a me de wo Kokuana mu no me o gidi so wo twantro on chantro enti na say o patch say still ni na enu ni nsem ye nti no won court here me say nsem a na Kokuana keka no me gidi emu a me de nim Kokuana no Kokuana wo twantro chira yo se sa na tie de ne ye hwe se judge so o ye judge peni a o ti asem to ko fo mienu na asem aba o muntem ba ko a twe neni a won pese we ba court wo na ba ko so aba and wo bo no modin a se kwan bia so no de wa bo ne pa na se wa ma na edwuma se wonyema no be pre no wa ye edwuma ma na so ni na ultimate ni ka che ne se wo ye small hono ena wo so hono na me wo emran hono na me tena wodi na me se ya padia na judge no me one Ghana endini ense bisa ye mboso yanka ana embrabi ana nsembi ense be Ghana mo me trese so ndwemu Ghana so chairman wo so ye lawyer ni o so ye judge ni o so ye president o so ye vice o Ghana eso chairman wo because and them me no ye be kona Ghana na so si ho no correct enti ye adwuma bia na mo me mfa no kure ntumu ye nipa ye ntimi ye ni nyina na emu ade a ede basabasa yo be ba na se nsem a obebie wa no aka ebe teni wiase aka se papa yi asem a oka enya bia enka emboso na mbese bi se enti Kokuana no wo bibi ta ne chi o ya oka ye no na che se wo pese IGP no wo huru na na se dey se ya mpase se ye lokurasi judge no ka sa dia na che se wo pese huru na Kokuana from IGP and true say ubisa me madwe a sana beka no say ampasi judge ne ka sa we na say wo pese huru na from IGP asa from IGP so no ye ka position and ma me ende woni wonyo bi ebiom be kan kra chiro sa ha ma me sauti wa ko nwa so a say me party wo power ya me nyo bi ai uni power na me wo uni power me wo meeting me party the wo power but me ni post bi a but uni power to me na kuta uni to me kuta me
metimi ko maame metimi ko benifo ko ye control ye de mepe yes enti say wo power what to be ye de enti ene mba enye nipa de say IGP so ene oni power na che say na wie ya no because say am pass judge yi aka sa aksem akire the former IGP and now wako opposition here. Now IGP or was we? Opese next time no oh yeah at the body and say beba so. Yeah, because about the sound when you be on favor. Okay. Because when you show opposition and then watch now when IGP be one and ya dia Ghana be one. Obi no beka bia man. Obi no beka bia man. Oh, me say obenya di bia enti obema the current IGP aya dey enti say obeba so. Yeah, e bia case bi na aba. Na ya ba be hu me malam say oh, Mr. Malam di enim. Na yenko hu the current IGP. Se current IGP no etra ho no o kai de ye de ye abietu ya. Obebo shitime. Sir? Yeah. Me bo akrapo na ebedu baby na say. Obebo shitime. Okay. Na che say ogumani ma say, me so meka say IGP na ogumani ma say omo ma bi di omani ko e na che say omo mu say me oga e na omo ka say o malam lidi ani enko ye ko e na ya pame na che say me kura no omo ba fi omo ka say papa kura say onyo bia bet na efri e bia de jaji di ya pietu yo nti na ma bia ono so gira so be sa nti we dia esre Ghana say boy mama me ye fa ni agro say am pass judge na kasa dia mintim free judge na no bet me ogide say the video no eba yeah so ma okay I say court they want to be for phone go try video but conversation of course wo ho and a lawyer no e dia babo na me ke say the lawyer no the friend say the former IGP lawyer no timi to sa to want no ankasa some court say want me there want me between to sa yeah enti we dia mesre judge say am pass wa kasa asem we ya hwesan na asumdwe fa na asumdwe ma cause kokua na so onye nipa obeka say oburu mra so no waka say unim nipa oni ni enya samna judge ko bie na no ka kire the former IGP say unim dia oni na enya samna o say who able na bam I said ye o soro se o tu mi se o betimi bet ye nya ni sa na obi akoka asema fo obi hu na say asema ba court a enye we say ga judge no ka enye kwan o so fa so kasa ni na wonni ni say because kokuana no or under a friend is a member of parliament or what bear muntin or object ni kasa maybe so mu no mo abem mo de omo otumi nti omo yo bia mbetimi tumi ya bia asem court a eya na men pese ye beka say ye wa abam ye ba odim say yasem court ni ye ta ka say ye wa abam a na u dia gura wa hwa na say na judge kasa de yo kan free me to o ni otumi wo to me so me nim to me ade ni gira so o de kasa sam sa de say baby one na wo ka tumi ase baby atumi wo de ye ni a but this kind of to me we be Samu. Oh, onye Debbie. Enye to me, I did be so onye nipa bia na mo keke ti se me. Ene IGP mu me kan kre, the former IGP ene meeting. Me ne ni gina baby a ye be hu no a che me. Opo se me party wo power. Okay. Ye be hwe na ansa na ya hwe. So no wa ye adwuma mo. Ye be hwe na in 1,000 times ansa ya hwe me ba ko. No kre. Se ye kase ye be kan kre a ye be hwe na 1,000 times ansa na ya hwe ba ko. Nti mesra mo yemfa emra entutu baby ese ye de tu. Nti you sure say nya about to me say mo na mo abem ana ehop pa de me ne judge ne enye adem me ne judge no sam pass wakasa de me ne judge ne nya adem I didn't see a lawyer say kura o mo dire mama ne honorable Kennedy Japan lawyer and I said by all means tina na me amiti we say case me to me na do de again a Kennedy Japan me lawyer sir oba me lawyer say
wa party mo any party mo Sir. Can I go be my lawyer Ah, me boss o me so me boss wa okay. obi mo me lawyer pa o nya me sa e no wo can ya boss nim say me ngodi nsemfu nsemfu sa me ngodi me nkoya de enye me nkoya de enye Na tu mikro ya jaji kan wasem say onim de onu na enye tumi eye tumi a enka ye nwia be makokwa na nka obe ade anka onu a na wojire modi na sima enko be ka say me makos because Ghana obi sebe ofsemos a onim contempt court contempt na tie nto obi sebe ofsemos na wo ya wo pass ase no we sermons a wa crap no wo pese nko do opontem na enya wa asema nka wo court wo na wetimi avoid since July aye case we pete mu de ko pie mu away Accra Judicial High Court or from that time na be see sabre on ko mu ba say dey me tu a case you na me tie ho asem da no sa na ebia no so tena for the past you know until recently na so wa ka asem o ka so wa me ka kai no e na me ka say o pe o ba approve so ka say police for release statement so oboa o make us police for release o release statement there is so you release statement na wo say ye me ya no no wo ma ya no say bra be prove court for evidence na ukra na police for the call ya na say for my GP they oboni din no dey call ya so no oboni din and o sa bugo say police impedinfo bi tio wo say police impedinfo bi esa di eda payroll eda cruise payroll so okay wante me tie see a video no boy wante me tie ya pa wo say police ni impedinfo no bi esa da payroll so and say general omo bi edin but obo wa mo bi edin o e ho no na ka police impedinfo ni bi na now the current police form bi no so ka say police form famra omo first statement bra anamo sa no kan nanka now the current police form one now omo first statement bi a wode omo first statement bi a wode okay uli mame terms adi bi wo ho a obi da de ohu no wo gira konya so ohu na me said them be defending police for asem bebre sa e wo sikaje me said them be defending police so wo giri pa so betimi aye me say me di tia me kan me say me said them be defending police for e wo sikaje e ho sa so when defend o man now there so who are dream bi so betimi aye me be defend o me defend o eh dem me dream go defend police ni e wo sikaje me defend police dia me go defend police dia wo ho pa dia me see me defend police dia dia metime gina wo defend na kuma twamitia ma no ni the current IGP George Akufu Dampare wono na metime gina wo twamiti kura ma no se wono de ba ni sikaje mu a wono nko pese no ba yi na firim na say answer na IGP krapo eba ye papa ya wapo ni Dr. George Akufu Dampare answer no ba krapo na James Opombo ni so ewo that time no mama kan kire sabre say am no bi so ko so time na papa no wo anti-langas no hu woni mama fo na attempt ni bribe wanje James Opombo ni Dabi the now current IGP okay Dr. George Akufu Dampare yeah one you be our GG sika o rough onje me say the said you be nim the current IGP said you be nim the tete no one wo pass obey djuma magana o say be defend no me tie but the san catch you say police for academy be defend you bia o sika je ho be metimi a committee atwamiti ato ha my IGP we ene be nye ochina me nim ochina oyinipa yes me nim ochina but ene wo tell you odi a ansa na wo be ba IGP no me nim say you ote onye obi a onu sika wo di fa nanim okay nti da me te say ya bob papa ni di as IGP no me say wayo me sorry salutu yi na say wo jini di pa me jini di cause baby ensisi obi a ono de on pene okay baby a sika ji e basa on fa ho o se papa yi ba ye no obi a nti di e wo adeboni mu da say wo mo say wo ye adwuma nti oye adwuma before na wo ba ba ya IGP no na papa no wo yire no ho IGP now the current IGP
na we obi a wo ntimi fa sika mbeye ni tantana na woni ni so na nti omo de omo akire omo ba ya so no ba de omo de na omo timi ye wo omo de na omo timi ye wono we die na me ka na asem na wo ka na asem no say omo so matena police ni edwuma ekonu ma change omo so wan te omo din so omo ye edwuma pa na so omo do go ti ana me nti obi adi se ye ka wo de the current IGP what ni di e won semboni mu da and then so o police ni nti won challenge ya we answer no ba be IGP o police phone me da so e defend the baba ko ejina me na so say wonu na metime committee ama no say wonu nya that kind of sanipa no okay e ka we am majanto and then say wo dia wonim na wo ka ana me bisa say etu omo do ma ba twem the likes of former IGP I don't know James Opongwenu any Ora David Asante Pieto and ye kan asem tu omo de uno wo tete omo nsem boni anso no mo ba na omo no mutimi di ana say me matete atete omo de ye ni na me de matete okay but we papa yi the current one yi de maintain ho asem boni da the time na oye o te say one ba me di IGP ni nyina no amanfo bi timi trasi ka say hey papa yi sika sempa de la untimi fan dada untimi fan be dada and son of IGP okay so omo a esen go mu di sika ko pia papa n'anim o ana me te se no omo kan omo num akakabemfo pa okay omo timi ka say papa de la wallahi shake ni o ha o te se ni party wa o se ha gokuda bari shake ni o wallahi shi be o sika tire onu de o timi fa sika me hura wa de be ka titi no and then the say ne wo ya IGP and no wo ya IGP what to say you say a driver for demonstration IGP bi aka say police cars embassy sa workers ni school for enko emba baso onko what be that minti bi da the current IGP waye bi that's what sumo man no na chese wo sumo man man wo sumo no ewi aso ba o di kan sumo man wo sumo busuafo wo sumo ho oh minti na ewi ase na call the pepe but o ba pepe wo nko a wo ye mu a amanfo be frɛ boss sa na fe du baby na wa brɛ that's what papa wa papa cause obi a the pressure beto so but oba ya wo chiche police edwuma ni se de fata se de se obi e di the lie so o se ukocha almost Ghana police for na se de obi e free me wa obi e free wo na edwuma mu obi a nya allowance ti bi e na edwuma kama sana oka maybe no mo so omo dwen adwen fofra adwen ba on miss edwuma pie mu no ultimi nya no all that said the open ultimi nya sa ebi be fo no na I sanity okay na ye hye say judge catch lawyer no say wosa so because we be sa e wo na dwumedi a wodi mu so wono ankasa won kwadre wo na dwuma mu ana say onya akade a obeti da dwuma na say kiye fa ne so lawyer krampo no ansa na be ye lawyer e wo man mu krampo process a wo fam ansa ne ya confirm wo na wetu nya akonya na wenya client crowd ni gidi be hye o mu so o masem ya de beto wenimi wetu e di ama mkra nya asem ketwa na ye nya no wo ma enti hye na ka ne tem no ka che me se biswa judge ni no onum no wo mu lawyer ni agonfi ana na me ka say judge ni a wotimi elusu lawyer murade debi wanya de judge ni obetimi ayese bia wanya de hwe na lawyer ne kitwa ne kwa hin na de kase wo odo ye wo seniors bese wakasa enseye yesi achia na emuye former IGP onye ntem
no sisa lawyer On sa lawyer no. No Ko onyi ni so betima edwuma ka ari no de be se. Ena odi ne ko ya na nka judge yi pese o lusu ni mo re. Enya judge mo ni e be ese yin ni nfi o se otimi ka sa asem se. Se o ka se meme nka meka se judge ni e se o mu yi ni firi o. Ese yin ni fi case ni so. Ye yi ni free case ni so. Na che se o tie se the all kana, na che se o ya ko one side. O ya ko one side. So no anga sa twetwe asem na se na be ya e be favor ye nya be makoko anan. That's all. So wa ka sa dia. Che se o ya ko one side. Ene na wo si tumi bi ni wo. Tumi bi ani wo. Oh. Che. Control. Ebi ase o. Se me ka se tumi bi ni ho a. Na che se me kan si asem so. Ebi ase o. Se obi be lusu obi mura enye obi ti se judge. A judge fo omo na omo ye nyankopon omo wo fo mo. Na bo a. Yes. Uyi nyame firi ho a. Ono mo ka nipa sem. Omo na omo ye nyankopon omo wo fo. Nti te bia no obia de asem ma court wa. Omo antena se no omo hwe na omo nye atentene ni se de fata ne de se go se your kan no e ba no sa na oye lusu a lawyer for nketo a oye lusu mura Ana po nipa re operation mu se maybe na na tembu o de betu da kra se e free na ko de bia obi case e be du so mo be ka se no yenyi video yenyi video bu se di pa ni push se yenyi video court yen fa ko court so ade o hwe a be lusu ni mura Okay, na to say ye di ni di nsem na chi ne ye de ampanifo ebe ye e de afa eye asem ya ba se judge ni a wote ye owura former IGP David Asante Apietu case a wode akokot etia eye ye nua be ma ward 1 na 2 or that the sit show ano mecha justice kweku anan any the say won some of the about you say penifo ebe we atu tweet na say eye na mo betu afa say judge ni no wo mo be stand the case ne so say na ye nua be ma na papa malam fawi kan na say one member na akoso ato na say ma na chene nsem assign David for the dey near the dey and penifo be we atu tweet because a big blow part to eye Ghana for see yet nsem say bi kre bi say eh aso ye nua be ma koku anan go nya post for any enti na they say an high commissioner any enti once man na say what that's why a journalist keke and assembly say etimi aba every judge ni enum e de akoma e lawyer na ni nuamu no say kosi sabre na penifo be si hu gina ya no mekasa e de found there higher na di esi asem okot na ta kan bebre sa na say we mo do o ano kwakoto asem emunti ye movie from that we share bia East member of parliament honorable champion one also there or there betu there say members of parliament nya abotre no mo fa abotre mu entina say enhwe 2022 budget no won asem no won kan ye ma wo mo nko say de bronya ba na empenifo mpe bronya die no mo de be hye bronya na tentem so ma sori nsem no so na de say de wo mu a emwa krapo no ya sense ase ne ama na akoksa atra ye nhwe mpe wa asem say de ara Ghana enti no mo ma hwebedwe mo be so mo man no eti se wo mo so mo man no mo ntimi ma na be bi te se eni choma akom na so mo ye ne ntempa so dia eno mo kan hu ni se beti etia o man no ntan se mo da betu dia na na ye be hwe ne bi mo aka se eye ebriye mu a ye di budget abeto na ye dim saka na kakra na eye ye di bronya fashe na se na kakra ya so mo be hwe no ma sensa nyama se na se ya pass budget 2022 ajenkwa budget ye dey adwuma tese already na ye fa nye adwuma kra no Ghana for so esu fa ho no na ese de betu musa no te no na me be bisa malam fawidia for malam yes wa ye de bia East MP aka betu abonti won ya adwen se empenifo fa wo mo bronya nto nche no mo hwe no mo ka budget ni nsem ni ye pa hwe mu ye ansana wo me ba so ma pass yo sama obisa bi If say, okay, the BCBR, ultimate sorry, Becca say, a run say, Wakan, China, be
bia e be happy bia o pale eno tin e ma ye to aba ma mo kotina Sa. se ade bi e no mo de aba na che se mpenimfo de ade bi ba parliament na se parliament no o mo tena se ya na o mo go mu a bibia enye no o mo nyimfiri ho de ye no o mo nya no na me yemfa NDC MPP emfa nkopata ho si bibia bebe bia ye tani NDC MPP etabata bata ho wan hwa ne yabo akechiri Nye ne political. so hwa NDC no mo bia no mo ye no parliament ho a ne fa bebi no ase ahonya anyhow Ahon yi ase. ahonya kese pa ahonya so hwe yare boni e kan kra chiro NDC for ahonya pa no be tipo ba ya sa obotina so no de o manti ba ye o mo hwa na akufo ado o ye Sa. me kan kra chiro na sai sika wensu etemi go turu a de na akufo ado ka so wo be ye bi o be achivu bi o be achivu as o wie the 8 years ene no mo problem enti omo peni mo ma de ne maso Sa. na ba bia na akufo ado wo kwakufa bisika bia no kwakufa na akufo ado oti ho no nchi no oto anase mako aban oti ho oto nchi na anase mako mo parliamentarians mo timi tira ho kase mo kura mo pay na si etum mo parliamentarians mo timi kase mo pay na si etum he fa ne ko fa sika metum mamo Sinya Ghana for so ne esua. that's right parliamentarians obeti me kase and me constituency ye asi egu asfalt road wenye he fa na aban ko fa sika emra ema me ema adu be bia mo me fa NDC MPP to che ne ye adwuma se de fata ahonya fo na NDC fo de te ho ahonya se pa NDC fo de te ho e mo me kan kure enti ne tama na ye opposition MPP opposition NDC fo o power budget abo ne ba obo de ba de say Esa kwan we ya so no mo de. enye sa kwan we aso na fe ye den ne ma e den ne sande Ase bo amanu masem mo se nka ma pensu de ma ba mu de enkase e ba notization de nka mo de ka eto san ye nchen bebre de nka mo be yan se ka mo Ghana for ya produce more na no de na eto no satam no na aswat di ho ene mo NDC fo kura na mo kase mo ma aswat ko the whole Ghana NDC fo de ka na nya mo na maka year of road year of road yes year of road na constituency obi ase yenye ne kwai ma no na year of road e ko fasika ne free he fa ne ko fasika ne bra ana yes ye taxi ya ho na se sika na nipa ba ko ni hye ni botomu ko ni free no ye taxi ni wo mu ni e ki kaban taxi no ki kasika ni mbom e fa nye asfalt ne ma wo constituency driver sorry he ma me kan kranjo he driver ukuta ka dada na ukwan ya e ya na ye chen se ukuta ka foforo na ukwan ye sa ukuta ka foforo ukwan ye ukuta ka dada na ukwan ya gu asfalt se de monim we maka kire mo se afi we ye be gu asfalt ama mo me gu ama mo enya wo de ukuta o ka na utwamu a enya wo de o ya bo me nka no kro NDC MP o mo na kam ena me constituency ya nyeniye me constituency asai esi egu asfalt esi egu kwan esi yesei bebi ya kwaya sasa mpete kro mo si dabi ya ni ya asfalt abai won ko fasika ni free o ko fasika ni free no be gu asfalt amao na so wo ye ne hyehyɛ ye yie se wo abai ni hyehyɛ ye no wo ye no na mo amaka mo hyɛ bo NDC for enemi wo chi no mo ba omo be taxi ye na omo de aye bibi ana se omo kwa ko gisi omo kwa ko fasika na opumu na omo de aye bibi amala mfawe tax no enye issue ni se ye mind ye mu no ye wo tax che de NDC for ka NDC for se sa tax ni ye nyifiri ho no e na haru na dirisu nko ase e ka ono nko a nko se 17.5 nke yemfa mra 1 point yemfa mra 1 point ai 1 point na money nko 17.5 say 1.75 1.75 no yeyi 75 ni free ho
yeah 11 o electronic money 11 yes okay na say eno a new tax a mo dey abeka mu new tax ni mo ani e benya sika dia akoya asfata mani po sir ani ko fa sika free Debbie, na mo kano, na mo ba with the plan. Say mo kra de I'm at a video crab by a former vice president. But me ati mo ka say amoba money there that began had there. Didn't meet that mobile money say. Yeah for the one na ndu ho. Na mo nru ho. Na Ghana endu ho. Tie. O ka say na akufo adota. Tama no Rollins. E wo power. Na o mo de VAT e ba. Meeting. Who say Rollins tamo. Na akufo do mu jira ho ka say Satan no VAT percentage na omo dey ba no na edoso na Ghana nu ho ensa breachri na VAT no ye use wa na ekoni ni ma na afi de ahihye nipa ho na nipa hu VAT ne mfa so Tell them oh sa no hu VAT ne mfa so ansa na bibi be ka ho aka ho me wa sa na taxi fine MPP omo listening government oka wodi aba se mo se enye omo be kwakotira se but we dey ya e be sa di aba but mpenifo no be gogo ho na omo di aba se Ghana fo e ka se debi ye na ye to aba ma mo na emu munye ni se e be ti di omo ka but pass e bia Ghana fo be ka se munye mfiri ho de na teze omunya kasi yenyi mfiri ho mo metra aban so se aban ye pe asfalt road aban ye pe sika busua de akoye bi adwuma tabi aban ye pe se workers wutu ompe mu mo fa ba NDC for mo go gina baby nka se aban emfa nipa adwuma because mo ba ye no mo tam nipa wa ko mo fa na adwuma because IMF gina mo so se mo fo bi adwuma eni ye ba ya IMF for yango ya ye manage hwe wunya ba omi anu mo no mu gina akona mu a ebo awa wako onimo sa obi ti se wura ba omi a okuta vision papa bi ne na hwes wo de ya hwe nim na hwe na adwen na dwuma bai o gina onu o kasa kirewa o ti se gan wo be ba fom na ba omi anu mo lechewa no mo kirewa adwen a was hey Nigeria economy no wajai and wakofa why enyusu na enka ba wo wunu enka ho de omo kaso wakofa de ba digitalization na wo de ba enka amambori eka ho bi that's right na fe this what e de nwura no mututu wu amanfo yi e de nwura aba and this for there Mala do aka ni a chirem ti mi sa senti mo bo sha mo hye ye se mama Ghana ya ye dwuma no mo na ye dwuma no mo a ye nesika e de aboy ho bra na no de mo yi atwente se na tax na we need that so se nesika ma de asfalt na se e de sika de enfan ko edwuma o da bi so mo ka se ma de enuma e na mo kan ye factory wo mo me bisa wo one district one factory drinks na akonfie maybe district and you akofi menti wo one district one factory maybe sasa drink ya akofi one minute what to be another na say mini baby o mo de fambo imagine nim sa nka me peja da ka ba ko de bre o ene we hu de ko fa bi bre me wa kan de me bre obi ehun ya ma testing check ese mo me ye to Ghana de Ghana no ma mo me ento Ghana no ma na Ghana ntimi nye sika na ban etimi de aban etimi de ban wo nto unu ebi nto ebe den na omotimi aton anya sika na se mi hu ya me wo abere me ko hu we ye ko mfedi a wo ken hu nka ye e de hu da me brobi e mo wo hu ampa onu ma otimi si yes Ghana fo apkasa de bi to kra me ka cho yo me di bi bra e mo wo se de why Malam yenko asem na aso biem se na eya bia East MP honorable Echampo na wo ka no wo se enka ne papa mu a enka wo mo fa bronya ne ntonchen won se bre wo mu no akara kra bi ne edu bronya mu ena sa bre ya so nim se members of parliament ko recession
omo ko holidays ja oni na busu bi an nti emra ma wo kwan sa so betimi akọ ni sabre ya so ye ka budget won se ma budget no mu no ye wo 1 or 2 nyeme bi e be se ye ka wasa na wo ka 1.75 levy Ghana for nye NDC for kwa Ghana for do na e pie no mu di ko nya obi ase anu de mobile monetization de mobile money de enu na obi ayu so de se an kakra na obenya to phone so no anu so e ba bete ho eto ana eziti obi akasa ho na aba se se mpedifo mo ntena se na mo mie mu na mo ntia se ye na mo hye emra ne na se asa na mepa so ka ho mo ni hu ko mo nko etredie na mo di bronya be mia so na akọ enim se na be ambetu akọ bronya no be kasa asem ya se nta ne papa mu anu ana se de okan wonu enti ne to aba ma o so mo nko tena ho ye di o mu di ti ne to aba ma o so mo nko tena ho so betimi de birbia ye di na ye wo gidie so se de fata ne de se no o be ya ma ye sa ene de MPs no 275 ri nyina me jobia di se de fata ne de se bia no o mehwe no mo ya ma ye ena de ye ti ha me fa de se ye constituency ya yo kan ko central ye hwe na e bia enu sa de no enye ma ye a ye mra hwe bedwani wa ha eye pahwehwabo a ye nkonkobo na amane se da bi ade we ye ntiase nka tritremu se e bia obi sene 100 Ghana mobile ye cash 1.75% na e say ene say 1.75%. Tio. E you bia na du. Ha, NDC for na sheda ko ka kire. Omo members ne say wo tua hen, say wo send 100 Ghana ye 25 Ghana. Sa no mo frɛ NDC for. Sa no mo frɛ omo cruise. Atina ho say wo send 100 Ghana ye 25 Ghana. And now na mo a efie sa no mo ka ne Yanzu za mu ka send 100 Ghana to 25 Ghana. Me why enya sa. Me why enya sa. Ba say enya sa kra po e bi wo mu o. Mame, ye ka si 2 cities so na. Me send 200 Ghana mo bi. Onim. Me send 200 Ghana mo bi. Na ebia ye taxi me 2 cities. Ye taxi 2 cities wi a company no so di mobile money ni ba ye no obese wonya so fa so no so betri de efi o de o atli na make say 1.5 and say no company no bi na say no mobile money ye di dada ye gina 1 cedi we are this 1 and na make say me send ebia 100 Ghana but you are 3 cedis me send 100 Ghana amobi but you are 3 cedis money enche lori ka na me be fa se nipa no so di a ono so betua 3 cedi enka me fa na bi o send me send through me mobile money me send obi through me mobile money nipa no so di a so ono so be 100 cedis pe pa adu o tua 3 cedi ni bi na se di nka wo be fa ka nka betua se imagine se wo be fa ka e di akwajiu efiri nipa nsema se no so di e fa nya asem mobile money ba ya fa ka asem anya asem ti ti asem make se enka mobile money na ono ba omi ayi wan fa service ya ma mobile money bi ya ma ena nka wo ene obi be je 100 Ghana yi o de obe tracker mu na o de akoma no obe yusuka na o de akoma no wo fa uber e de akoma no uber ina na o say sata ma waste yi e de ko yi ena nka o de da ya nka onya na say mobile money nya vice president de buy nya ba o me na de buy mobile money na say wo hot dada mobile money ebi credit 10 years to 15 years bra why no aka why MTN for the mobile money ba Ghana nya na o hwe abi control vision o ka say o mobile MTN for na this vision buy koko bisa mu ye hwe sa ma me koko bisa mu ye MTN company ni be say koko bisa mu ye say de ye ya sa de yi ba ye yet some I would do you so. Okay. What don't you know? You can't be open. Sabrin, you're not vice president. No, you're vice president. John, no more nothing. May say, division, echo more. And I said, you will buy. And then I may catch out, you know, I meet you. Into that who said, by payment, I may that's what support to Papa say, a good vision.
Dr. Good Vision. Now, you come on the baby, but ask me, besides some now, what the why I from me say, dear, Ayabia is MP the king. Members of Parliament, or Mufani, no Monchi, or Mubronia, Pamano, and Quetri, no more Shano Monka, Assembly years, and members of Parliament, Omuko Parliament, how many days? And just Jama 4 days. Say Omuko Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. And I'm more. You don't say Chichika. I didn't be when you know Magana. More holiday in the day, you can go to the car. Almost drink go to the now. Almost almost to become Magana and Sana. Almost holidays, you know. And it's the way to about almost got now. Now, that's what Baba Tracia and why look like. And why? Malam, yet your corner be answer, answer never no final words fast from your chef for any for name from Comonio and Money. You, it could be, you know. Oh, Ghana. Bibi obey biala. Susu. Bibi obey bialu susu. And Sadan Cassa won't go botomo ubinyante. Now, what I yes, I now one day. Okapa bema. Now, Capri Banswa, who be choke, see a billion. Kukua 9 buyer, okay. Na police for I come as them say, you trio or the payroll so a crown for payroll so I trio okay. No William said, Kukua 9 and answer Obi, Ebehu. Better ne, and the Kukua 9 or who are or the ababon tea. Say, I am passe, Sadia de Coswa, Nipanya. Na, Sata of Zikadia. Send that officer Wajia, Yame Hokra, no work with you. Who bet you? A real master. Malam, a better was say, a year will find out where I would just smash it for. Let me show some Becca and Sano now near Dean Comona. I was afraid their baby, yes, I know their name, I am a director, Mr. Ben Bruce. I say, what time it made with a year come up. So soon I editors and a year engineers on to great me if you did. Emma, a year in Foninia, come over figure no sooner, Yami and Shromo, as I'm a cameraman, DKM, or Bujumapa at the Abuan. There was a for a brain to me, a memoir, man can come my drink chair, and a year was suggesting, but Nina Muno, send a Tibiano, me a shop as a 1 new year no. Wunya a year and Comodino, Emo, and Tina said for aha and a Mermaya Quine, I'm a DSC. Send any dedicated I will share too much GH, Abomoti and subscribe it. Why I say you know us following on all the social media platforms Instagram, Twitter, so you hop a too much GH _ Facebook, a too much GH. Now, why I say you know, no form. National so said, Debbie, I'll be me a notification bell, no send a baby. I do 2 more announcements with me. Notification, or it's me actually videos. Meeting dinner, Ama Ubusa, Yamea Duma, every day shall be my crumble. Theophilus Anani, so open the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say a band equipment apapa, a church for a quadruple ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And you're not a location in Abeka Park Junction. Fanamba ne Guasio, no one casa flare, no more beyond that, and I'm moving Casame Framo, one casa flare, about Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best.